vrlo uredan nalaz. Nisu utvrđene zakonitosti i sve uredno. Sad, kad čini ovo došlo u ruke u Zagreb nadzornom odboru, onda se šalje druga financijska policija. Dolaze dva kauboja iz Zagreba, jedan se zove Jozo Jozić ili zvao se, a drugi Vlado Rajić. I dolaze, to je bio negdje sam Božić 1997. I idu praviti kontrolu istog tog perioda. I naravno ne nalaze ništa, ali onda pokreću onu famoznu priču o Croatia osiguranju i Jadroplovu koji je navodno naplatio više nego je smio naplatiti od Croatia osiguranja. Kad su oni došli sa tom pričom, oni su došli s pričom jer mi smo u bilanci imali potraživanje od Croatia na prihodnoj stavci. I oni su došli s time, ne smijete to imati kao prihod jer niste naplatili. Vi to morate skinuti iz prihoda. I ako skineš u par godina iz prihoda ono što te pripada, onda se rezultat smanjuje, onda je bila priča Jadroplov nije toliko dobar i onda je nešto drugo, a vi ste napravili prekršaj. Međutim, kad su oni došli, ja sam im pokazao, evo ugovor sa Croatiom, napravljen prije nego su došli. Mi jesmo imali spor s Croatiom, svađali smo se oko šteta i to je bilo svaki put tako i vjerojatno biste se i vi svađali jer štete na brodovima su velike kad se dogodu, ali je procedura ista. Kad razbijete feral i blatobran od auta, pokušat ćete napraviti desna vrata koja su bila prije razbijena. Sad osiguratelj to može prihvatiti i ne mora. Može vam to platiti, može reći ajte u radionu pa koliko bude koštalo, a možete nagodbom to riješiti. I tako se radi sa brodovima. I mi smo dosta imali okapanja oko Croatie jer je visina premije Croatie bila velika. I mi smo željeli otići kod drugog osiguratelja koji je drastično niži. Da nas priječe da idemo, nisu nam isplaćivali štete. I to je bio jedan spor, međutim mi smo ga riješili. I na kraju to potpisali i sve te novce naplatili prije nego je financijska policija ušla u firmu. I to je ugovor koji smo potpisali 17. prosinca 1997. Gospodin Rizvan Begović i ja, po kojem su se sve štete riješene, po kojem je riješeno i premija osiguranja za iduće 3 godine. Ta premija je bila preko $1 milijun niža od prijašnjih i zato smo to prihvatili i nastavili smo normalno raditi. Ali oni pišu zapisnik kao da tog ugovora nema. Ima potvrda banke da su novci stigli, oni prave zapisnik kao da toga nema. I u zapisniku utvrđuju da smo mi nismo naplatili štete plus da smo tražili više nego nas pripada. I imate jednu apsurdnu situaciju, oni ovaj zapisnik dovode do kraja i temeljem njega poslije državno odvjetništvo diže optužnicu protiv mene i još jednog mog kolegu. I ja imam optužnicu na sudu i sad kad god čujete intervjue iz Jadroplova, članke u zadnje vrijeme, svi govore Jadroplov je opljačkan u proteklom periodu, o čemu svjedoče i optužnice. A optužnica je za novce koje smo donijeli u firmu. I neko sebi dozvoljava reći pa niste smjeli toliko donijeti. Čak da smo i prevarili Croatiu, šta te se to tiče ako Croatia nema primjedbi. A što najvažnije, radilo se po svim normalnim uzancama i ja ću vam ovdje pokazati šta ne bi smio, moje odvjetnice su se pobunile da će ovo prikazivati, ali ja to moram napraviti. Svjedočenje čelnih ljudi Croatie. Dakle, čelni čovjek Croatie, odnosno reosiguratelja Croatia Lloyda, kaže, ja tvrdim da Croatia osiguranje, a niti moja kuća gdje radim, ne bi pristala, niti zaključila takav sporazum kad bi takvim sporazumom bile pričinjene neke štete, bilo Croatia osiguranju ili u kući koja radim, niti inozemnom reosiguratelju. Cijelo svjedočenje je u prilog Jadroplova, odnosno